Ko tāpiri hia he whenua ki te papa whenua tāpui o Kahurangi. Kei te hari koa te iwi mana whenua a Ngāti Waewae me ngā rōpū tiaki tai au I tēnei whakatau, kei a whatetiri te wake te pūrongo. Ka rere tonu ngā wai o Mokihi Nui, whai muri ake I te whakatau a te kāwanatanga. Kei te waiwai, kai tahu, mana whenua, mana tangata, no Aotearoa te marenga, mō tēnei o ngā tapirangitanga o Mokihi Nui ki te papa whenua o Kahurangi. Kia toro atu te papa whenua o Kahurangi ki te awa o Mokihi Nui. Hei tā te iwi kāinga a rā Ngāti Waewae, aha kua ngā tairo a kupe kua ea te kaupapa. So we had our moments with the previous government and this one in terms of the whole addition, the process that we went through at the start, and how we were engaged. We didn't really feel it was adequate. However, we still got to the end, and we have been listened to in terms of our interests. So they're going to be addressed. Hei tā tētahi o ngā kaitaunaki te kaupapa me mapare mata o mua hoki a Kevin Haig, koe nei te hua o te pukumahi. This is a really special place that so many people over the years have worked really hard to protect, and until now it's been stewardship land, which means it's in the conservation estate but is vulnerable, and putting it into the national park is where it should have been all along. I te tau 2012 I pupuake ai te riri ki ngā rautaki a te kamupene hiko a Meridian kia whakatui tētahi parenga wai. A hei tā te minita o te papaata whai a Eugenie Sage me huro o Katika. It was a long and a hard campaign through the resource consent hearings, appeals to the Environment Court, everybody putting in a huge effort to publicise its values and to participate in that RMA process. Kia pua wai ngā tupu a tāne ki tēnei moka o te taipautini, hei monoa mo ngā uri e haere ake nei. Whatitiri te wake, te karere.